Gadi sanafte makarke, gadi sanafte, gadi sanafte barunke, gadi sanafte, gadi sanafte Jesus go, gadi sanafte, gadi sanafte Jesus go, gadi sanafte. Buddha beektu amalloori jaallatu dhiphaadha. Gooftaa gurguree mutuu yaadasa itti badhaadha. Kan foonii aduun homaan fayyaduun lubbuu balleessa. Namni waaqayyoon malee jiraatu dhumni fokkisa. Daagatina. Nagaan sinifaa baay'ee tokkam jirtu ani obboleessa keessan Meejer waan Prophet Boodanaan jedhama jechuudha. Kanaaf hundumti keessaniyyuu yaada kana please guutummaa isaa otoo hin dhaggeeffatiin hin darbina. Har'a yaada gabaabaa waa'ee obboleessa keenya Siisay Badhaadhaa irratti yaada gabaabaan isiniif qooduu barbaada. Hundi keessaniyyuu viidiyoo kana akka ilaaltanii share. Yaada ariifachiisaa hubannoodhaaf ana jireenya koo keessatti nama dhuunfaa ajandaa godhachuun jaalladhu garuu dubbii Siisay Badhaadhaa kana dubbachuufan dirqame. Innis akka odeeffamaa jiru kana waan hin taaneef malee amantaa kamiifuu xabaqaa yookaan abukaattoo ta'uuf miti. Ani itti dhiyeenyaan beekaa Siisay jalqabumayyuu hordofaa amantaa musliimaa ture. Adaraa isinitti ta'u viidiyoo kanatu dhaggeeffattaniin xumuriin hin dabarsina. እስልምና እንዲመጣ የወሰንኩትና ከረጅም ዓመታት በኋላ ፕሮቴስታንት እምነት ውስጥ አገልጋይ ነበርኩ። ዛሬ ግን ኢየሱስን አምላክ ሳይሆን ነብይ እንደሆነ በግልጽ መናገር ይፈልጋል። ሲሱ ዱካ ዱባchuudhaaf wanni ati amma goote kun baay'ee waan nama gaddisiisu waan dubbachuuf illee namatti ulfaatudha. Ani amantii nama kamiyyuu nan jaalladha nan kabajaa. Arsii tures amallee firoonni isaa harki baay'een hordoftoota amantaa musliimaadha. Siisayis islaamummaa keessaa gara kiristaanummaatti dhufee akka jedhamu paastorii osoo hin taane erga dhufees Kiristoos inni dhugaan galee fi osoo hin taane beekamtii barbaacha ture. ከብዙ ውይይትና ከብዙ ንግግር በኋላ ወደ እስልምና መምጣት ስለወሰንኩት በራሴ ፍላጎት ለምንድነው ያነሳሳኝ? አሻዱ ንጽጽር በኋላ እስልምናን የተቀበለው ፓስተር ተብሎ የተነገረለት እንግዲህ በነገራችን ላይ ቪዲዮ ልሰራ እንኳን አላሰብኩም ነበር። ምክንያቱም ገና እንዳየው ዝም ብዬ ነው ያለፍኩት። ለምን አውቃለሁ ምንም ነገር እንደማያውቅ ይሄ ሰው ስለ ቁርአንም ሆነ ስለ ሐዲስ ስለ እስልምና ምንም ነገር እንደማያውቅ አውቃለሁ። ምክንያቱም ያወራኛል ይሄ ልጅ እንግዲህ ምንድነው ያለኝ ወላ መማር ፈልጋለሁ ብሎኝ ከሁለት ቀን በፊት ገሩ ዋን tokkon sitti mu barbaada tariitii ergaan koo kun yoo sirraqee ati anaaf namanatti dhiyaattuudha hiriyaa koodhalleedha garuu wanti an sitti mu barbaadu adara yeroo baay'ee beekamtii barbaachaaf jennee wanti nuti goonu jira beekamtii gaafadhamnu wanti nuti goonu jira garuu lubbuu keenya nuun caalu beekamtiin dhugaa dubbachuudhaaf biyya lafaa kanarratti beekamtii argannes argachuu baannes sun lubbuu keenya wajjiniin waliin madaalu. Kanaaf waan sitti mu barbaadu ati kanaan dura I think faarfannoota 4 yookiin immoo 3 kiliippiidhaan hojjetteetta. Sanarratti faarfannoonni ati hojjettu baay'een isaa waan nama akkeessu wayi fakkaata malee baay'een isaa dhugaa dubbachuudhaaf ijji hojii hafuuraa keessatti hin argamu. Yeroo garaagaraatti faarfannoota garaagaraa hojjetee akka inni yaada hin taaneef YouTube irratti check gochuu dandeessu view isaa baay'ee gad bu'aadha. Torbi har'aas faarfannaa mata dureen isaa agartuu ija koo jedhu gallakkisee ture garuu view isaa 8,000 illee hin galleef amma yuunaayinu erga inni amantaa jijjiirratee booda ilaalameef warra viidiyoo isaa hojjetaniif keessaa tokko abbaa koo ture. Kiristaanummaa keessatti beekamuuf ture garuu hin taaneef yaani inni qabatee ture akka inni yaade waan hin taaneef iddoo isaa duraatti deebi'e. Isuma dhugaa walitti dubbachuuf annaa beekamtii argachuudhaaf xaarri atiin xaarri hin jiru waan atiin goon hin jiru garuu hin danda'amne. Sana jechuun amma immoo karaa TikTokiitiin harka kee akkasitti achi ol kaastee
ashhadu an laa ilaaha illallah itti gaafa dubbattu warri amantaa musliimaa keessa jiran obboloonni keenya dhugaa itti fakkaachuu danda'a. Dhugaa itti fakkaachuu danda'a. Garuu kun dhugaa akka hin taane an jala mureen isinitti isuma dhugaa. Mucaan kun beekamtii barbaacha namni waa'ee koo walirraa fuudhee haasawaa jechuudha irraa kan ka'e kana godha malee mucaan kun amantii kana keessa akka inni dhaqeen turre dhibba jala mureen isinitti hima. Ilaa teessan ilaaltu yookiin Protestaantii deebi'uu barbaadeetu karaa deebi'uu dhabee rakkataa yookiin amma immoo waaqeffataa ta'a yookiin ortodoksii ta'a yookiin hunda isaa dhiisee manatti gala malee mucaan kun raawwatee amantii musliimaa keessatti waan tokko akka inni isiniin daballe jala muraatii beeka. Maaliif hojii inni kanaan dura hojjeturraa waan baay'ee madaala sababa ta'eedhaaf nama. Kanaaf beekamtiin kan namaa kennu Waaqayyoodha. Kan nama guddisu Waaqayyoodha. Kan nama jiraachisu Waaqayyoodha. Baay'ee isaa maal akkati gochaa turte, maal akkati fakkaachaa turte, karaa kam akkati deemaa turte, akkamitti akkati isteejii adda garaa dhaabbachaa turte baay'ee isaa beeknetti dhiyeenyaan beekna. Isa kana miidiyaa irratti dubbachuu hin barbaachisu. Garuu tiiktookii gubbaa irratti Waaqayyo waaqa kooti, Waaqayyo waaqni godhanii dhugaa baasisiisanii shaadaa qabachiisuunis waan akkasii jira jedhee yaadu. Akka ani beekutti musliimni tokko gaafa shaadaa qabachuu barbaadu yookiin gaafa hallaa fudhachuu barbaadu gara masgiidaa dhaqee achitti harka kennatee achitti shaadaa qabata. Biyya bakkee jirta, bakka masgiidiin jirre jirta jechuufi biyya keessa jirta. Biyya keessa immoo masgiidiin jiru jechuufi iddoo adda addaatti masgiidii dhaabbatee jira. Achitti dhattee shaadaa qabachuu dandeessa turte. Kun beekamtii barbaachaaf tiiktookiitti waan achi ol ba'edha. Hin dogoggorinaa obboloonni koo musliimaa hin dogoggorinaa. Siisay boru waan isin fayyadu tokko iyyuu hin qabu. Naa jiraadhaa ulfaadhaa. Waaqayyo isin eebbisu baay'ee nama gaddisiisa garuu. Dabalataan Siisaay akka kaabinees isa godha ture. Iddoo deemu kamittuu beekumtii barbaada. Yaada koo dhumaa namni dhuguma jaala Kiristoos dhamdhamee karaa Kiristoos du'a bara baraa jalaa ba'e beekamtii mitiitii dirqamee iyyuu Kiristoos hin ganu bu'aa isaa kenna malee. Isaan nu keessaa ba'an malee kan keenya miti utuu kan keenya ta'anii nu wajjin itti fufuu turan garuu isaan hundinuu kan keenya akka hin ta'in haa mul'atuuf nu keessaa ba'an. Tokkoffaa Yohaannis 2:19 warri kan Kiristoos hin taane ammayyuu ganaa deemuu addumaan immoo faarfattoonni viiyoo barbaachaaf akkasumas faamaas ta'uuf warri faarfannaa hojjetanis uffataa jettanii galtu. Dhugaadha kun Kiristoos Yesuus jaalaladha. Nama dhuunfaa ajandaa godhachuu koof na of kalchaa sinan jaaladha jechuun kan barreesse Diyaab Wayyeessaati feesbuukii irraati. ነው ጆይን አድርጌ ወደ ግሩፕ ራሱ ያስገባሁት ገና ምንም ነገር አላነበበም ቁርአን ምን እንደሆነ ሐዲስ ምን እንደሆነ እንኳን ምንም የሚያውቀው ነገር የለም ሶ ከብዙ ንጽጽር በኋላ እስልምናን ተቀበለ ብላችሁ ግን እንዲህ ስትሰክሱ ትንሽ አታፍሩም እናንተ ሲጀመር ያነበበን እስልምናን ያጠናን ማሰለም አትችሉም ብዬ እኮ ነው ነግሬያችኋለሁ ተወዳጆች እናንተ ቁርአንን ሐዲስን ያነበበን ሰው እስልምናን ያጠና ሰው በምንም ተአምር ልትወስዱት አትችሉም ሰክሳችሁ ልክ ይሄ ወገናችን አሁን እንዴ ተሰክሶበት ነው ሄደው እንጂ ምንም የሚያውቀው ነገር የለም በነገራችን ላይ ማለት ምንም ያነበበው ነገር የለም ቁርአን ምን ይላል ሐዲስ ምን ይላል ምናምን የሚለው እንደውም ቼክ አላደረገም አያውቅም መማር ፈልጋለሁ የሚል ነው በነገራችን ላይ ማለት ስለዚህ ምንም ያላወቀ ነው እናንተ ልታሰልሙ የምትችሉት እንጂ ያነበበን አታሰልሙም በየኮ ነው በተደጋጋሚ ነግሬያችኋለሁ አሁን ቪዲዮ እንድሰራላችሁ ቆመታደርጉኝ ራሳችሁ ናችሁ ታጋ አድርጋችሁ ማማይ ተመልከች እንግዲህ ሙስሊም ወገኖቻችን አንድ ሰው ከሰለመ በፌስቡክም ማማይናት በቴሌግራሙ ማማይናት በሜሴንጀሩ ማማይ እንዳለ በሁሉ ቦታ ማማይናት ታግ የምትደረገው ማለት ነው ወይ በቃ ቪዲዮ ምኑ ሼር የሚደረገው ወደ ማማይ ነው ምን እንደሆነ በቃ ከኔ ጋር ያላችሁ ፍክክር ራሱ በጣም ነው የሚገርመው ግን እኔ በጣም የሚያስቀኝ እኔ በሰልምላችሁ እስልምና እውነት ነው ማለት ነው እንዴ ተወዳጆች
በእኔ ምስክርነት እኔ በቃ ሻሃዳ ቢይዝላችሁ እስልምና እውነተኛ ሃይማኖት ነው ብላችሁ ነው በቃ የኔ ምስክር ነው የምትጠብቁት ማለት ነው። ልክ ነብያችሁ በወረቃ ምስክርነት ነብይ እንደሆነ ሁሉ እኔንም እንደ ወረቃ አድርጋችሁ ነው የምታዩት። ሁላችሁ በቃ ታግብታረጉት ነውና ለማንኛውም ልጁ ምንም የሚያውቀው ነገር የለም። እናንተ አንብቦ የመጣን ወይም ደግሞ በደንብ እንትን ያለን ሰው ንጽጽር ያደረገን ሰው አትወያዩምም። እንደገናም ደግሞ እንትን አትሉትም፣ ልታሰልሙት አትችሉም። እስልምናን በደንብ እንትን ያለ ሰው ያጠና ሰው በምንም ተአምር እስልምናን ሊቀበል አይችልም። የትኛውን አላህ ተሰብኩታላችሁ? ቁርአን ላይ ያለው በ7ኛው ሴንቸሪ መሐመድ መጥቶ የሰበከውን አላህን አምላክ ነው መለኮት ነው ብላችሁ እውነት ታሳምኑታላችሁ? እንዴት ብላችሁ በጌታ ምንም ስለማያውቅ መታችሁ በባይብል ላይ ያህዌ ጋር ልክ አምላካችሁ በሱረቱል አንከቡት ቁጥር 46 ላይ አምላካችሁና አምላካችን አንድ ነው በሏቸው ብሎ እንደሚናገረው ልክ የኛ አምላክ ለመሆን ያህዌ ለመሆን እንደሚጋጋጠው አላህ ራሱ እናንተም አሁን ተጋግጣችሁ ከያህዌ ጋር አገናኝታችሁ ክርስቶስን ፍጡር ነው ብላችሁ እንደዚህ አጭበርበራችኋቸው እንጂ ምንም የማያውቁትን የምትወስዷቸው አንብበው እውነት ቁርአን ላይ ያለውን አላህን ብቻ በቁርአን ተመርኩዛችሁ አምላክነቱ ሰብካችሁ አትወስዱም። በምንም ተአምር ማለት ነው። በምንም ተአምር እንዴት ብላችሁ ሲጀምር እና ምንም የማያውቁት ልጆች ነው ታሰልሙ ሲሉ ደግሞ ከሄዱ አይጸኑላችሁም እኮ። እኔ በጣም የሚገርመኝ አሁን በቀደም የሆነች ልጅ ሰልማ ማማይ ናት በቃ ሁሉ ቦታ ታግ የተደረገችው ማማይ ታግ ያልተደረገችበት ቦታ የለም። ቪዲዮ ሼር ያልተደረገላት ነገር የለም። በቃ ቲክቶክ ብትሉ ሜሴንጀሩ ብትሉ ፌስቡክ ብትሉ እንዳለ ማማይ ናትና ልጅቷ ወዲያው ተመለሰች። ወሬያቸው ግን ንፋስ ወሰደው። ሎሬት ቸኩላላችሁ በጣም የሚገርመው እና ይሄ ወገናችን ምንም የሚያውቀው ነገር የለም ለማለት ነው። ቪዲዮ ሰራውላችሁ ራሱ እኔ ገና እንዳየው ቪዲዮን ንቄን ያለፍኩት ለምን ምንም የሚያውቀው ነገር እንደሌለ ብሮች ከሚሰጡት መካከል አንደኛው በእስልምና ለሚለማመዱ ነው የሚለው አይደለ? ሱረቱ ተውባ ምዕራፍ 9 ቁጥር 64 ላይ። ስለዚህ የእስልምና አንደኛው መስፈርት ነው ራሱ። ስለዚህ ምንም እንትን የለውም። እኛ የምናፍርበትም ነገር የምናሸማቅቅበትም ነገር የለም። ልጁ መጀመሪያ ነብያቸው እስልምና እንዲቀበሉለት ለማድረግ ከመቶ ያላነሱ ግመሎችን ይሰጥ ነበረ። በእስልምና እንዲማረኩ ለማድረግ ነው ስጦታ የምሰጠው እያለ ይናገራል። በሳሂህ ቡኻሪ 4331 ላይ እንዲህ በማለት ይናገራል። አነስ ቢን ማሊክ እንደተረከ አላህ መልእክተኛ በጦር ከዘረፈው ሀብት ይላል እንግዲህ በጦርነት ከዘረፈ እንግዲህ ዘርፍ ነበር። በጦርነት ያገኘውን ገንዘብ ወደ ራሱ ነበር የሚያደርገው መሐመድ ማለት ነው። አላህ መልእክተኛ በጦር ከዘረፈው ሀብት ከሐዋዚን ቁረይሽ ጎሳ ነገዶች ስጦታ በሰጠ ጊዜ ነብዩ ለተወሰኑ ሰዎች ለእያንዳንዳቸው 100 ግመሎች ስጦታ ሰጣቸው። ያን ጊዜም አንሷሮች ይላል መዲና የሰለሙ ሙስሊሞች እንዲህ አሉ፣ አላህ ይማረውና እኛን ትቶ ለቁረይሾች ከጦር ዘረፋው ይሰጣል፣ ገና የቁረይሾች ደም ከሰይፋችን ላይ ሳይደርቅ አሉ። ይህ የአንሷሮች ንግግር የአላህ መልእክተኛ ዘንድ ደረሰ። የአላህ መልእክተኛ አንሷሮችን ለብቻቸው ድንኳን ውስጥ ሰበሰባቸው። ነብዩም ብድግ አሉና ይህ ስለ እናንተ የምሰማው ወሬ ምንድነው አሏቸው። ከአንሷሮችም ሊቃውንቶቹ የአንሷር ፉቃሃ የሚባሉት ማለት ነው እንግዲህ ምን አሉ? እንደዚህ አሉ፣ ሊቃውንቶቻችን ምንም አልተናገሩ፣ ነገር ግን በመካከላችን አንዳንድ ወጣት ልጆች እንዲህ ተናገሩ፣ የአላህ መልእክተኛ ላይ ይቅር ይበለው ይማረው እና እኛን ትቶ ለቁረይሾች ከጦር ዘረፋው ይሰጣል፣ ገና የቁረይሾች ደማቸው ከሰይፋችን ላይ እየተንጠባጠበ ደሙ ሳይደርቅ ብለው ተናገሩ አሉ ሊቃውንቶቹ። ነብዩም እንዲህ አሉ፣ ለእነዚህ ሰዎች የሰጠሁት አለ ለእነዚህ ሰዎች ስጦታ የሰጠሁት ልባቸው ወደ እስላምን ለመማረክ ነው፣ ደስተኞች አትሆኑም በማለት ተናገረ። ሐዲሱን ሙሉ ማንበብ ትችላላችሁ፣ ረጅም ነውና መሐመድ እንትን እንዲሉለት እስልምና ላይ እንዲማረኩለት በስጦታ ነበር። እንደዚህ እናንተ አሁን እንዳጨበጨባችሁለት ገንዘብ እንደሰበሰባችሁለት ምናምን እንደዚህ ነበር ሲያደርግ የነበረው በእስልምና ላይ እንዲማረኩ ሰዎቹ። በዚህ ሐዲስ ላይም በሳሂህ አልቡኻሪ 3146 ላይ አነስ ቢን ማሊክ ነው የሚለው ነብዩ እንዲያሉ ለቁረይሾች ስጦታ የምሰጠው እስልምናን እንዲቀበሉ ለማድረግ ነው ይላል። ስለዚህ ነብያችሁ ራሱ በስጦታ እንደዚህ እያደረገ ነበር እስልምና እንዲከተሉለት ሲያደርግ የነበረው እንጂ እውነት አንብቦ መርምሮ የሄደ ክርስቲያንን ወይም ደግሞ ከየትኛውም እምነት አይወስድም። ሲጀመር ነብያችሁ ራሱ ማለት እንደዚህ እየደለለ ነበረ። ይሄንን ወገናችን ንጽጽር ሰርቶ ነው ስትሉ ትንሽ አታፍሩ? ምንም የሚያውቀው ነገር የለም። በነገራችን ላይ ድምጹን ተመልከቱት እንግዲህ